Seletiko letempilo ngekubambisana nahulumende sifisile kuyinqoba i-COVID-19 kopha-ke kulide ngaphandle kwekubambisana nesifo. Kulamalanga langemashumi Hulumende nelitiko letempilo lilwa ne-COVID-19 ngekukhutsata kuhlala emakhaya. Ase sithi nje kuna A, B, C na D. A kulula kumbona nekuthi athole lisido ngoba netimpawu tisuke setibonakala. B wonke umuntu lohlangana na A longakavikeleki. B ngena athelelana kakhulu ngoba leli gciwane lisuke lisengakatshengisi timpawu. Kuthatha ke amaviki lamabili ukuthi le timpawu taleli gciwane tibonakale kumuntu. C wonke lonesihlobo noma lasebenta nabo lesevele bathi ukuthi banaye i-COVID-19. C sikhutsata ke ukuthi bahlale ekhaya bathole lusito lwetempilo. D kulesi sikhathi ngimi nawe sihlonipha yonke imigomo yokutivikela ku-COVID-19. Gwema luhambo lolude injongo lemqoka noma lephuthumayo. Hlala ekhaya kude hulumende ate ukhona kusekela ngekwetempilo labo labatovela sebakhombisa timpawu taleli gciwane sitewulinqoba. Sisonke together apart.